Sofa kayo.
kamata te tapoki ngā tātou ki mua te tua. Ka isi se tamariki ka whanau mai, se tamariki tangata, ka whakaingoa aia te perenise o te whilemu ke whai tōtala. Te tua tamuto tamana whatelangi, ko i o mua o wikinga mo tā vaenga, ai te pena ke o kuatu ki te senga tamai. Ko talane mātou o mataloa tau whare kapu o whare mai. O batu ki o mua tamuto tauranga whakawhitai e tusai ko tau singa mo tau puipui ngā lofa tamuto wola, tāki tō tasi. Mai te vai aso ko vai atu, te o mai e roa, te aso mo mua, te vai aso fok te nei. Te ola mo te marosi, maua whai roa nei mātou. Te o foki ki au whauniyanga, se lau sia mo. Te tua timana, koe tuai mātou o roat, te o mua, te mo mua mātou o whamaurala. Me nia mātou senga i o mua, te muru whakamane koe o mātou loto. Te riki. Ko te mea ki mawhai, ko e o whare mai e wala i tō ngāngataka. Ngā lue, tau sui pui pui, whatono tonu, whakasina mai whoki te mātou. A te wala o mātou ki a koe te riki. Mea ki mawhai whoki o batu ne mātou, tu tau tau langa ki a koe, te ngāngatonu mo te whakamaoni. A te pēnā whairoa o wikia, whairoa ne mātou, koe mea kato, e whai ne mātou i mto langa. E tua tamana te nā tūtou talo e koe mo Yesu. Amen. Wiki ane tātou te lofa te tua, te pese ko whanau mai, wiki ngā te tua. Saya jangan tahu konsultasi, tahu te ia ki tātou, mai te tau mōmua, i te tau eiva. Te rai nā tūpua tāwika, te rā msila kau, te rā ko otu te kati ki raro,
Lai pela i loa mo kau la fau la i o la kai koe tino te la kau. A pena mea ka tupu, me ka isi si tupu te la ka tupu ake mai te nafa o tarika. Ia o longo ki a ia, se masino ne ia tino i roto kolinga, i o me komuna pai kati a lato. Masino ne ia tino mātinga i roto tonu katoa. Kai ui whoki ne ia te sao tonu mātinga whakaroa. E whae te roto luma whakasara tino. E rea whoki tino a ngā seika mamate. Ka pule ne ia tena whenua i te whakamaoni ma te mea tonu. Kasi mo te while mo, e a whakere koti ka kata whakakasi mo ta maa koti. A ta maa makao ta maa koti kai whakakasi. Kai katai sira tone tome liki whongoki. Pumakau mo losa ka kai whakakasi, ina whoki a ta maa pumakau mo ta maa losa. Ka kato whakakasi mo te while mo, leona ka kai ki moku pe la mo pumakau. E o whoke e o ke te, se era i o se mea te kuki e kai kai a whase ngata koisiri. Retau, Se era i o se mea whakamataku kai nā se i mai se o rona. Te mamataka te aleriki. Te lakele ka whonu te maamara mai mui ngā te aleriki. E pēlā te tai te la whonu te suakai. ko e sigi te whaitau tātou, te whenanga whō. Tusi Apostolo Paulo te kāresia i Kolose. Kolose te nama tāu ku mamua. Kolose te nama tāu ku mamua. A te whaitau whatasi tātou, mai te whaitau 15. Ngangata mai te whaitau e 2:3. Kolose te nama tāu ku mamua. Whaitau whatasi tātou, mai te whaitau 15. Ngangata mai te 2:3. La fai ko maua kama mole ko whaitau. Ke riso o te whakatusa o te atua te lai se matea ki maka. Te ua ki o mea katoa na whaate. E sirito ki a ia i mea katoa na whaate. Mene whaete a mea katoa i na tira ia. O mea i te nami mo mea i te rahani. O mea i matea mo mea i se matea. Me kono whaangāni ki i o me kualiki. Me ko whanakule i o me kupule. Ne whaia mea katoa i ana tuia ia kai mo ia whoto. Te mua ia i mea katoa. A koa ko te whakatasi a mea katoa pia ia. A ia o te uru o te whautino. O te kāresia. A ia o te kāmatanga. O te huapi o te tūmai te mamate. O te mea ke tūlanga mamua a ia i mea katoa. Me ko roto te atua ke te whai roto i a ke te soa o na pina kātoa. Ne whakalele te atua te lalanga atoa ki a ia i ala tū te mutanga e la ne mate i lumai te sākaulo. I te whainga te le, ne whailele te atua te while i tona maa mea katoa i te langa te marara. Ka koutou ko lani mamao te atua i a soa. Ne whai whiki whoki koutou i a ia. I te whai ne koutou a mi mamase. Ne ko oti le whakaleile i a koutou i tona mati whakawhotino. O te mea ke tuku atu koutou i o lamua. I te o langa papa. I te se whakamase ina. O te mama i te amasara. Ana whai atu mau whai loa koutou i te whakatuana konaki. I te whakawai mau takataka. O te mea
ngata ko nei te whaitau ma te tapo te tua, o lama whaelo tātou kuna ngāra te kamaina, a tiri mai nei ia wina wana muna, lu mau atu kopi te aia, te vikinga nei te o atu ki te sena mai. So vikia ne tātou, rofa te tua, te pese, o matako mai. Te tua te tamana, wa te langi te tua koe te la e ora koe. Mai te kamatanga, nei ka pena foki ola tu koe ki te senga ta mai. O te tua koe te la, pae te ne koe te langi te lau langi. O mea katoa iei ki tau mana, tau malos, tau koe.
ne whai te whoki ne koe te tangata, a ne whakatulanga mua whoki ne koe mai au mea katoa ne whai, ke whai aia mo palauna. Ma o whoki nei a o wholinga, mo manawanga, ne manawatu ne koe, ne ke ola, a ke ola fia fia. Ma o whoki nei a te malosi, au ngā te nāmo, wala te whakawhoki atu e o vikinga mo tāwai ngā. O tūlanga e lo te nā e sen whai o whakawhoriki i te aso te mai. I te mai o mātou ki o mua te tua, o mtou loto, maulalo, o watu ne mātou mtou whakawhtai e se tai o lava. E tusai, o te lasi, o tō alofa, mo mea kola kōti, ne whai ne koe mō mātou. Tari tonu whailo mātou, au whanau e pēne e kua. E se ngata te sala mai o koe ke mātou. E ui mātou ne tāngata e whau ngata. Ne tāngata whoki e loto teke, nisi o taimi. E se tautari whoki ki mea ko la kōti, whakatonu mai ne koe, ne ako mai whoki ne koe, o mātou e whakawhtai, o atari tonu whaeloa mātou, me tō alofa tau wanoa te lava, kai toe tai whoki ne mō. Tō mana e siri atu whoki i o mtou waipaina te riki. Tūlanga te nā e se mwhailoa o ngata tau tuku mai te mātou e wala i au whamuniana. E ngata i mea tau sei mo tō wola whakawhoitino i mea kai mo mea ini. I o koki mea lava i mātou. Ko whale nofo i mātou e mauti ai mo tō whoitino. Tō kenga mea ligiliki ko lai whakaungangina ne mātou. Tonu whaeloa, tūlanga hona tau whatokanga tunu tō honanga. Mea ke maua whaeloa ne mātou o te mālosi. Nā ke au ngā whaeloa te nā mo wala te whakawhoki atu ne mātou vikinga mo tā vai ngā tusa. Ko te pungai ne whai te i mātou ne koe. Kawhtai mātou mo te vai aso ko mo vai atu, tūlanga kese ne iai mātou iei, ki o te whakau mo ngā luai. Ia whoki i ako akonga ne whakawhiangai mo tō whanau. E se whoki ei o mtou whakamoe na tāki tō matasi te. Kula mi whai o mai atu mo te manuia. Saunga le mua whoki o mtou wola ke o mai te aso tenei. O ai o ke whoki taimi ne mwhai o āwhai na iei wola. Ona ko te uke o mea whai ngā tā mo fui whai ngā te o langa tenei. Kai mai se ko te whili. Te lai lama whailoa whakasea o ngā o mito ola. Mātou e whakawhtai. Whakawhtai te ola mo te mārosi. Te mauangina ne mātou. Mau whoki ne mātou te awanoanga ngali te nei. Mai mātou ki o mua te tua. Mau whoki e se whakamarosinga mo tō tangata vai. Te mea ke tū mau te whakatuangina mo tō tangata ne tō nganga. E whakamautu ei e te oranga tani tono mo te whakatuanaki o mātou. E mai se whokei e te maros. Whai ne mātou o ngā wena kalangina o mātou me koe. A ke whai roa mo te vikinga o tō ingoa te tua. Te tua tamana mātou e whakawhtai. Mātou mo tā muna i loto i tau tustapu se mori e whakamaina ke mo tō wawala. O loatu ke a koe i e sūt mo tō riki. Te ako whakatonu, kai o whasino mai whoki te mātou. Mea katoa ko la, ne whai ne koe, gala nei te kua. Mai se whoki ei, ako masini, mō mātou. Mātou e whakawhtai, e whai loa, te o langa ko Iesu, mō langa i whakalanga o mātou. Te o langa te nei, o langa sai stale o mātou. Tu mau whailoa mātou i a koe te tua, tu mau te whaine mātou, te mea loto koe te i ombuna. Wā me tēnā fua te wala maua i ne mātou te ola e se. Whawhtai te tua. A whai whoki kilo mātou, ki mātou i mtou tangata. E
se te foki o lava tato toa. A te roa tu o mātou, te tapu mo te malu o koe te riki. Mātou ne tangata e vai. Se whai foki mātou o tū mau te whaine mātou o tū loto. Mea kolai whiawhia koe kei te tua. Tūranga se tonu o mātou. O mātou e whakawhatai kai roa. O lewa ne la vea mai ne koe. Whai ngā mātou tango tas. E isi foki sau whakatokanga siri mo mātou. Iau me alofa skese ko lai so mai ne koe. E mai se ko tau muna. Muto o nganga tap. Te whai so swan siri o mātou te o langa te mai. E takitaki atu whai roa nei au te wola ki a koe te tua. Mauai nei mātou te o langa whiawhia. O langa tokanga mari e no te while mo koe te. Whakawhai mo te o langa mai ne koe. Mwana whakamidanga. Iau me alofa e wala i koe whakao kāinga. Mo rātou e ora whakatasi mātou tō ranga te nei. Mātou e whakatai. Mai whoki ne koe. Whai whoki ne mātou o whakatino. O mo tō ngā wenga. O ranga kalangina. Koe te tua. Mo whoki e tūsanga tā aua mō mātou. O wātu whakatokātu mātou mti ola e se matamata. Te tua tamana. Mau anu ang tau whakawhatai, tau whakaotanga. Te rane wala mai tau tama ko Yesu Keristo. Te tuku mai ne koe, te rau langi te nei. Te me ke toi ati ake i te masia lei o mātou mo koe te tua. Te hiki mātou o whakatai. Se airo si me mawhai ne mātou o whai, mauai ne mātou te o. Vanga nā roto whiawhia, tau roto malie, tau roto alofa. Mone tangata na sala. Ne pau e koe ki lalo. Me ke liu tino tangata. E nā whoki o langina ne koe langa whakarongo muna. E oko ki tau mate i rungi sātau o na fua. E manatu o lofa mai o koe nāta mai. E nāta ansa. Te whakaolanga. Ulanga te nā e se mwhai e o whakapoli. Tau langa whakatai o mātou ki a koe. Nasi o tō lofa na whakamau mo mātou te. Pipia whaeloi ne mātou koe. Mera toi o tō langa tātou. Whamaurano mātou te tua. Mātou na tāngata e se kātou. Koi mātou, mai mātou. Ki o mua. Te tua te rai tapu. Te tua e malu koe. Māsi na sina. Mātou na tāngata e se au. Mātou e whamauraro ki a koe. Tani tonu whoki mātou, me kōle wane, na pēha mai ne koe, tūlanga mātou tani tō tasi. Me arigiliki ko lai mā whawhau mātou, kei ki a ko whoki ki ko lai lango nai whoi mtou loto. Kei roa ne koe. Ko le whoki ni la vea ne koe, wala ne wia ne mātou. Me ko lai ne kilo kei mtou mata, poke kei mtou linu. Tau pēr ngā mea whaine mātou tō langa tenei. E se tarawhia ngai mo tau whiro mai ki mātou. E vai katino ngā tō langa. Mātou e o mauralo ki o mua. Te tua. Kogi te vāsia o mātou i mātou e loa. E vai. E isi mitaimi ko alofa mātou, i staimi ko se alofa. Staimi ko roto whakamangalo, staini. E ngalo te roto whakamangalo. Mārunga te roto whiasi. Te roto whakamatamata i mātou. Nisi winga se lei o lae. E se ai koi longa o koe te. Winga whakate o langa nei. Winga whakate rao langa. Winga ko nā tonu mātou. Ni ola mai e lo mātou. Mai te kāmatanga. E o mai lo nei, pēnā whoki ki te senga te mai. Ona ia matou whochina, ko nei ne whochina fua e vai, ne whochina e angasana. E toi whoki e lo, te lau kere ki te tonga te la ne māfua mai ne. Ona o te angasana. E tua tamana. E ko whoki te vāsia o mātou mo koe.
e se tonu fo inisio taimi e whaka ulanga luane mātou koi lotu mtou whatokanga nisi poki taimi e ngano koe ona ko whamomuane mātou mtou manakonga o mea ko lai fia mātou kia ulanga vai o mātou kai mai se ko mtou o langa tapua ulanga e tau whamomuai ne mātou koe e vai poki e te whatino i o mtou o langa tapua e kua tamana e olo mātou ki whea mauaine mātou se whakamanga longa o asana. Ka se ea kanako koe fua te atua o te whamasino sini. Ko koe fua mawhaine koe whakamanga lo o mto asana. Ia la mātou e mauraloi whoki o mua ke tula nei te riki. E nā whakoe ke pulu mane koe o mto sena. Untuk masalah itu dipoto maling pamangalo ko Yesu mudo walo ki pao sengata te kalang kami atu mato ki ako te tu mau to ka patas untuk sosuan mai selot mafuta ko nganga kita binei am to ulang demi ke tu mau falo mato ya ko te mi ka to e pera lo mo ko mato mai ne ko se lo to fo mai se ma fo te tua o wa te salenga o mato lo to i te langa te nei se fai mo fi na mina falone mato so soani ma fa mai to ka ne te pena mai nei te malos me fai ne mato o lo kumua a que tu mau te fai ne mato me la lo to fi ko te fai ne mato i mo langa sanga viti ai ko nei te o pa ki te se mai te tu te mana mato talo e mia ne ko a te lukuato mato i mo te tu la te nei ma mai to nganga e pena ka patasi ma futa fa lo mato te taki ne ko mo loto mo mato fa te pule foki ne ko te mea te tonu te roato mātou ke mua te tua te nganga tonu te whakamānu te pena whoki o talia kātou tōne mātou koe te riki mai se iko ka muna te raka whamolongo mātou kei te tua te pena talia ne mātou o wāsi muna e ola e winga kai tāua whoki o mātou mai se te mātou ko nei o rato ranga te nei, te waitau te nei, whakatokātou mātou o manatu. A te whare mai o koe, te rau ranga nei o wala te pepe pete lemu. Mātou o talo whaeroa te tua. Te pena whakongina whaerone ko e mto loto te tua. E tusai ki te wala na whakatoka ne koe, te wala te whakaulatanga. E lana wala mai ko tama ko Yesu, whaine koe mto loto o lofa kātou koe. Mawai ne mātou langa whiawhia while mu to langa te tāna mahi. Te tua te mana i talo mātou, whamia whoki ne koe mātou katoa. Tāsi mo rātou ko se mwhai e kau whatasi mātou wana ko nisi o whāwera ke tau. Te tasi mātou i au whamuianga te li. Talo whoki mātou, whamia ne koe. Rātou i tūlanga whakalofa mai se ko rātou i whakakato kai misaki se lava te marosi kātou toa anoko masaki ko whea ngai mo rātou e tō ke au ngā vai rākau mo ka mawhiti e whai o tō masaki wawa mai whoki aso maua i se sui ngā whou o tō kōtino vai vai maua se mawhakana nei maua tu whairone mātou o te whakatai me te vitinga te a koe te tua tamana i e pēnā whoki mana tuane mātou. Rātou e tangi mai awa ke maua tō sosuani, rātou i whānua noanga, whanawhana whanatu, kumaro sia. Mea ke whai o. Awe ke atea ne koe, tau mana ko uri. Te whawhoki atu ne koe, whia. I runga i rātou, tū mau whailoa te whai ne rātou, me loto koe kei. Talo whoki mātou, mā rātou i roto e whare pui, pēnā sukungina,
tau mai nanga te tua mau ne lato te loto salamo te foki mai lato te apo e mau ai ne lato te fia te olanga file lato te mau osu te mau i lunga te lunga nei se poto se lo mato kana ngolanga te apo ko e fato kana ko e wala kai mo ki te tua mau ai ne lato so langa file bilongo te lunga pena foki la fine sei ne avanga te mariki sei ne matu la o matsi ya kai la to pasano ina o inicio ben inicio com te tu se fai o lo atu peliki ako mana nina la to so swani ne mana tu fatasi ne matu e tu ato to ne matu ya to te tu la ko te tu te la e pule ko to tai de tari mai ko tulanga te mau ai ne rato to so swan te sana vitia fa lo ne mato ko i ne rato e fa ne mato to langa te ne ne ko e te fen mo pelo mato tu val la malo ai ne tas ma se fo ki tau e ka le sia e na fa lo tu mau te fa vai ne rato ke a ko e qua se lo manai no nuia ya fen rato ma se tu langa na solo no apa tu falot pastai ke ako te na fo te no fo mau ma to i bu no fa na ko na te nei dio te ficau eu fo ki ako koma fa ngai fa nau na fo ki mai ne ko te malos tu poto te ro fa ye ngai ya tu langa mo mo na e i ko mo te manuia na ke ku fa ro de vikinga to mo te fo ni ata o ka le sia te nei na fo ki te langa ka to na langa como molina que la traficado na buena mató la vini fu sea una liki na mina falo na los wala te maluen so animai to na tap me que tu mau fai ne mato me lo to porque de tu viki ai ko te sena tamai te tu mana ya na ni si un to na ponga tu quatro di un modo liki te to mato me si po ole manelo ave foki ne ko mato la talo o ko te pena fratano manu ne ko tu sai ta masan ko te ro fa ta wa te na un to talo o modo tua o wala ti ko mo yesu to liki ahora amen to weekend ta to lo fa te to tu pese o frata mai pitina mai Yesu
o te launga i te ingoa te atua, te atua te stapu, te atua te mana, te atua te tama, te atua te rangatapa. Mawate, matua te launga, mai te tusi te la voti ne. Pai taunina, kolose te na matau pu momua, ako whiriwhiri ne au te whaitau e lua se fu, te whai mo matua. Pai tenei, e whakalei, ne te atua, te laulangi katoa, ki aia i ala tū te na tama, te la ne mate i lunga te sātau. I te whainga tenei, ne whai ei ne te atua, te while me, i tona wā, mo mea katoa, i te langi, mo te laura. Te manatu au tū o te launga, e whai penei, Jesu, o te pelenise o te while me. Jesu, o te pelenise o te while me. Jesus is the Prince of Peace. Remember what happened to Adam and Eve when they disobeyed God? They entered sin and were subject to death. God punished them and told them to leave the Garden of Eden, which was paradise lost. There was nothing man could do to save himself, but luckily God has so much grace. Therefore he made a plan to save man from going to hell. Through his prophet Isaiah, God promised to send a light that would shine on everyone living in the shadow of death. This light was a person who would be called the Prince of Peace. And it came to light that this Prince of Peace is no other than Jesus Christ himself. And through his blood on the cross, Jesus reconciled us to God and restored our relationship. So truly Jesus is the Prince of Peace. But what is required of us? We too should follow in the footsteps of Christ. We should be agents of peace. Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." As we prepare to celebrate the birth of our Lord and Savior, we must reconcile first with those who disappoint us. Instead of hating them, we should forgive them. We should love them for who they are. This is truly what Jesus did. He laid down his life so we can be made right with God. I te kamatanga i tō tinga le whaete ne te atua mea katoa. Ne kilo atu aia, kai ne fia aia kia na mea ne whaete. Kai te aso e tasi ne whakalonga tāta tangata. E ka launa o mea katoa ne whaete ne te atua. Ne angasala. Kai ne o patu whoki kia ia te whamara ianga mai se te mata. I te whotino e pēnā whoki i te anuana. Tangata ne muni me ne mataku ki te atua. Whailonga se mafutanga ko mutusia i te vā te atua mo te tangata. Ne langona whoki ne tangata te mā mo te masiasi o ia. Te la se whakailonga. O se mafutanga ko mutusia i te vā o ia mo ia i loa. Te ngalo atu o tona tino masina sina. Ka kusuitu langa ni te masi. E nā whoki te mafutanga ngari o atamu moewa. Oti ne whakasea ngā. Ka mata o manepelepe o mawh. Taimi ne losiei ne atamu me koewa ne watu nei e te whanga ki aina. Sini ngata i kona te whamarainga e tua te ngata. Mori maune kātou. Me whakamaraia ne te atua te laukele. Te la whakailonga o se mafutanga ko motusia i te whakangata mo te nātula. Mea korana whai te ne te. Sia te tūlanga ne opo ki te tangata. Ne whakaunua. Ke whano ke atea mai te whatuanga. Mai te malu mo te tapu o te atua. Te kunga tangata ka whakatinga ina tona o langa. Ka katoe whoki e roa ia ki te konga te rane mafu o mai ia ia. Te lau kema. Te rā koto mata. Se ata e whakalofa
mana fai kilo tātou ki whakatakanga te atua ma tangata. Te atua se atua e whia mafu. Kai ona ko te loto whia siri mo te whia poto tangata se ki a manai a nei a te alofa o te atua. E ui loa winga vai ko nei tangata. Ako te atua e tu mau te na alofa ki aia. Se mana ko lele te atua ki stokotasi ke ngalo. Ke mata. O te pongai te na se ngata te na salamai ki te tangata. Te ngā lue whaloa i e te ao mo te po. I sia wala te rai ma whai to ia te aki ei te vāsia nei. O ia mo te tangata. Ana muna i te Lukas Puiva me ia ia ni pau sala. Kai whakaola a tino ne ngata. Ni moa e whakasengina kato. Ne tōma whawhau e winga mo te tūlanga sala mai whailoa te aniki te tangata. O whai ake i tātou me kōko loa i te whaingatā ki te tu. Te tonunga e seisi mea e whaingatā ki te tu. Ka whai se lau tau sanga, se awhe, mis miliona tau sanga. E tau mo te atua, sala mai whailoa ki tangata ki te atua. E se whaingatā ki tūlanga tēnā. Ka tū maua i loa tona sala mai ki tangata. E se mawhai whoki a ia o whiu. Me i te atua, ko te alofa i loa ia. Te nā alofa ki tangata, e se a isi ngata mai. E te ia sala mai whai loa tangata ki tangata. E nei te pongai, me te loto tangata, ko i nai i loa. Ko i mateke whio i loa. Se isi whakarabilabe te sala mai te atua ki tangata. Wangana te tangata. O ia o te pongai mo te mafuang. E ngā lue.